isaa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana mwasesia wa Mutongo TV ninawekwa tio ni wethi wana muthenya wa kwa ilani na ukediana na udhocha tu manidie nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa umwe na nusu masito makwanito wa beti wa mwanya na ani kati wa mauvo ala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ni vamwe na maovisa mami vya kivadhukanyo masaku kukulwa makulyo ni komiti kivadhukanyo kukonya budget kwa ili ya udhukumi. Mwangangi kuvudhi sia bilioni 815 ila siavadhi wa serikali sia motiuko. President William Ruto kukadhia vamwana kutetea ngwatanio yake na Raila Odinga. Na nzama ya mbunge ya wiki wa Masavu kwenda EACC kukunikila ulusani kimanisioni cha Machakos University. Bilingi wa mauvo. Nina udhocha Sharon Ndindano kundethesia kunengerelia mauvo kwanzia ya meko tambelilia mauvo maitunika na komiti kivithukanyo cia mbunge ya kaunti ya Masaku kwi munthini cia toi cia walanyo wa kumakulia makulio kukonya budget maofisa me kivithukanyo mevyani yonthe ya serikali ya kaunti ya Masaku. Kuyanana na munini wa speaker mbungeni no Stephen Zoe Mwanthini kana walanyo huu ni utethesia vanene kwa ilia maudhukumi kwi mwene nthi na kwikithia kana milati ya vata kila muvyani ni avadhi wa ilovia sia kuyana. Daniel Mwongela na livotie. Munini wa speaker Stephen Zoe Mwanthini na vahamu akone ya mbunge ya kaunti ya Masaku ni waelesekana mosi ya itambi ni kenda kwikithia kana budget ni ya vituka na maendeleo kuvikia NND. Niasema Mwanthini tetha na eseso ya kuinderogate budget ila yukite ila ilitakuka anytime mayota teleta wathandatu kana na mwya ondo wasia kwa utambunge ya Masaku nitatinda na departments ya executive ila kila department ikotetea budget ila yo na niasia committee mbinge wesu ya amina kenda tumabu tuende public participation after public participation inde ni budget yoka kubetwa ko utasia tendo semana nebinda nundu bebinda laita na isete semana ito nebinda nikenda withie mwaka withela ta account tena budget ile kwithitho komando maito wobinda ni wathingela kana yukila keti alitine kwa samawoni ma NND na kutoa ise mawalini yangi mbungeni nikenda budget ivikie kusolvwa na maundu ma maendeleo kwambia umundi teka ita departmental interrogations cia budget ila teta makatibu na mawaziri kuma department ni cia executive tukoka kusisia moima bangite kuthukuma wea weba mwaka ula ukitwa 2025-2026 na unit wa sisia katika departments kedha department ya kiwu iketa katibu na waziri wo maelewe kiwu tenda thukumo tena thukumio na yuma ko tenda kuthukumo kedha ni agriculture na agriculture makanena na department makasa kini tekcho kwenda kwega kedha be department ye kwiwa kane kunidi kuongela ngwa mbesa kana mbesa sikiro bandu bataili sisiwe kane mbinge members mekwe ni mbinge ukethia no twike those changes nikenda twamina kwika those derogations units ila tukwika next year ne public participation tuthikwa mwene nthi na kaende tuwe mawoni make kenda uwende wa thela tende tike kalendhi ta budget committee endeke kalendhi yambise kuandika report based on committees na isiata aya nake mwene nthi na isiata yupo tukoza sindu cio nthetika kwata ni bandu bamwe tika sisia ando mwene nthi we enda nipo nenda ba olwe nipo kwenda bongelo kana nata exactly no kwenda wikwe nikenda withie ende yu amina kuandika report yesu budget committee ni wende yetae mbunge nikenda yoke kusamwani ashimiwa eto mabituka uko vinda la kwende na kuhusiwa ngusanisi mbungeni ya kaunti ya Masaku ama MCA mayoneka kwa maukwata mbau mawalani wa mama serikali indi kwi umundi kuhusiwa muwo MCA onde maoneka kuthukuma kwa vamwe. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kwa mbungeni ya kaunti ya Masaku.
MCA Mosakwe ungu wa chama cha UDA matongolo ya umiloni wa sua Julius Munyoki ni wenda tongo ile mbetani ya Wakamba kwitikila maondo ndema konetie maendeleo kuma kwa serikali ya katena munoita mbia ya kunyaye cha ilovia kwa makundi ila iungu wa munini wa President Kithure Kindiki Kindiki ainena na ndikima maovu Munyoki ni wasiakana nonginya serikali sio ndhe yivo ya katena siya motiyoko ikanengwa mianya ya kuthukuma mwene ndhi vate kusiya maendeleo kana matambia ondhe ala makonete nendhi ingi ni wakani atongo yulu wa mevaka ya siyama siya kiuteti kuvingi sawendi wa mwene ndhi amienda atongoi kunena na wasi umwe ngalikoni ya maendeleo Boni Motesi ni mwandikitwa maovu Kisema yesa kwenu iko makosa Ivindane munini wa president atongoenge serikali ya Kenya kuanza maneno uthiuka iso siki wathukanyo kumana makundi maenenthi Julius Munyoki ya watakana nonginya tongo imavete uteti maondo netaya atio ukwatana vamwe wikitheka na enenthi ondhene matetheka tambe itie siasa ute wona Kindiki matongolo ndokite siasani okite kunengane kana kutethesia mwaito ino ni women empowerment na okite utethesia other stakeholders ithiombe ajumbe ithiombe ndukasie wewa maendeleo chapchapu ndukasie wewa waipa wewa ba maendeleo mayesi wewa chama kiba ukaini kenda tutethie andu maitu vayo lotana kwetakana nonginya tongela meivila ni kati wa serikali nene la kaunti nonginya manewe mwanya wa thukuma mwene nthi teke ukilia nongo ya siasa tebwa tekatini sienge oniosu wona governor wabina ekaona siasa ona musumbe wa Masaku ulokwete 15% wona musumbe Ruto ndukone Ruto kana ndukone His Excellency the President ona maendeleo ala ukita namo na ona usumbe no yona 85% ila utitwa ya national government musumbe ya Masaku eta wabina musumbe wa Kenya eta wa Ruto tenengei andu asweli mwana mathokome na wa makonzi yangu ndi niendo kwatabia ndwe bahati wakonzia musumbe Ruto ngundi ila wese kana ndwe bahati wakonzia governor wa bina ngundi ila wese ndwe bahati niki nondo ina andu siele ni mama kuete ke makila kimbua nichoke dhaidhawa ingi kule nende kuona watu wa maendeleo na kuthocha President William Ruto kutonya eleksioni sia ukamba kwende na ete maendeleo kwe mwene nthi lelo wa ndonyo ndwakwa ni mundungi eka musumbe kiao cha ndonyo kiakwa ni mundungi eka musumbe lelo wa Nimrod kuma ndonyo ngina ku ya yolo Kangundo Road ndwakwa ni mundungi eka musumbe nindu nangania lelo wa kuma kaba nginatala kwesela kenyui wekiwe lami usune musumbe na ni mukule nyuambe mutheno la tuita na kisukioni nienda kuona andu moke kwa wingi amwaitu moke tuke tuthoche musumbe ni mutabia ona tene asumbe ni maenda kwinewa na mayiwa musumbe wekale tene na tene yundi noneni wakinondekethia vatu wa wasi umwe la tongo imeumantha maendeleo kwiyene nthi imenda tongo ikuye mivakayo ya kiuteti ute na kwamba usembenya na maundu ala matonya utethia mwene nthi ula ni mukuni wa kura nienda tunene na wasi umwe na tuyia siasa ute tika politicize maundu ala mokite na nundu maendeleo mayesi chama mayesi wewa kabila iba ndundu ni metropolitan tala ni almost ni metropolitan na tuenda maendeleo nikienda siana sito itone na ito titotha kuendea tutie muno na twateta mbesa sie inauma matongolo na ikathi lakini nisiokie na indi na asiati tikomana kisukioni wa kana niwo deputy president yokoka Kindiki indi nondwa itumi itathukika nitubikie bandu na tuona nondwa ibinda la tuenengetwa ni na tiombania certificate sia makundi ma maito nikenda tikabikie kila kikundi
ibindela twenengetwa tuona ni na niyongelilwe na indi tinamba utangasiwa muthenya longi muthenya la tu ikisukione kaundini ya Masaku Matungulu Nyenita wa Boni Mutisia shilingi milioni 3. President William Ruto ni wathingilila ngwatanio yake na ndongo ya ODM Raila Odinga ya kusia vya serikali ya broad-based ti kondo wa meheli indi ni kondo wa usio wa uteti na maendeleo manthi ino ya Kenya. Ainena na atonge kuma Kisumu State House ni wa matonge ya movya ni kondo wa kukwatilila witikilano wake na Raila wa kuthukuma vamwe ya weta kuvindwa nthino kwenda ndo mawendi musio. Ruto ni wa weta vaikisio kanamba iyo na yeva ikutilwa itina nthini wa serikali yake ingeiweta muguoni wa vata muno nthini wa kuendesya nthi ya Kenya. Ben Musao na Mauvo. President William Ruto inena na atongo ikuma kauntini ya Kisumu nthini wa Ombanola watwaiwe vomani ya musumbe va musini wa Ilovi ni waweta ngwatanio yake na ndongo ya ODM Raila Odinga ya kwitikila na kuthukuma kwa vamwe kwisila serikali ya broad-based ti kuondu wa meli indi ni kuondu wa usio na uteti ovamwe na maendeleo manthino. The broad-based government is neither a creation of Baba or myself. It is God sent. I say that because it is what is necessary for us to have the political goodwill to be able to push the development agenda of our nation, because transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. And therefore, you need immense goodwill to be able to drive any meaningful transformation of a nation. Ruto ni wa matungi ya muvene nthia yani kuondoa kukwatilila witikilano wake na Raila Odinga aiweta kuvindwa nthino kwenda ndu mawendi musio. Thank you very much for giving me an opportunity to lead this nation that we all love. Thank you very much for also agreeing to the coming together of both Baba and myself so that we can form the broad-based government. And just so that you have the right context. Oingi Ruto ni waweta vaikisio na kimweka namba iyo na yiva kutilwa na itina nthini wa serikali yake kuo iweta muguo ni wavata mono nthini wa kuendesya nthino. No Kenyan, no region, no community, no religion is going to be left behind. We're going to move together. Peace and stability is key to the prosperity and development of Kenya. And therefore, we must continuously harness our diversity in a unified manner to be able to take our rightful place as a nation that is growing and developing by making sure that we enhance our patriotism, our working together. And as you know, there are those of us who want to continue the exclusionist agenda that we exclude others. And I have made the decision that no one must be out for anybody to be in. We can all be in. You know, we have enough for all of us as a nation to share. And that is the basis upon which Baba and myself have sat down to form the broad-based government. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV Nyenita wa Ben Musau. Tuisonga na beni kana mavisa ma polisi ni miwe kuvingu ya makwani atetei ana maaki sia mwene nthiala mekiwe mbeni muthenyane wa iyo kauntini ya Mombasa kavindani kama andamano mako sukumia aki
Kuatiania na kikuu cha mwalimu Albert Ojwang kuyanana na mtongesi wa makwani Hovonge wa kaunti ya Mombasa nikana faili sio ni toyo mavisi manene hilovi kwa ukuni kilimbiange valambene meimana alikuwa na bondi ya silingi ngili 5 mbesa selesele kila umwe valana matesi ya kuthacha monyungu neshomo kwemovia wa kwika ukuni kiliwa udhukomi wa volisi aipoa maiweta kana kukwata kwa kuyovathukanu na miyao na kuothothe ya kisiasa ni Evo Francis Hauma wa ikundi ya Muhuri walidisketi wa Aki Afrika vamwe na Batuli Swale na Mogambi Geshunge Lina Mosangi na ili voti on their defense. Kavindani kalama hivi kichombewa musili wa makwani kotini kwisuo ala ni maofisa kutetea kesi ya mwenenzi kuma makundi ana kivathukanyoni kuu ya kauntini ya Mombasa maina asikati wa kwa ikwani ona imweti na wakwato kweyo kavindani kala miatiani ya kwenda haki oneke kwi musewa mututi Albert Ojwang naendeye unduma na kumwenda munini wa Inspector General Kwiki Wambini. No charges or no charge sheet was presented before court. The Office of the Director of Public Prosecution had not received any documents pertaining to this case from Central Police Station, Mombasa. It is our view that the police are not taking this case seriously because the procedure is they ought to have sent these documents to the office of the DPP, and it was for them to make a decision whether they are charging my clients or not. Failure to present these documents to the office of the DPP is an abuse of the office of the National Police Service Act. Koti ni wele iswekanana manale kisuna cash bail ya silingi ngili 5 kila umwake seseni cha volisi cha Mombasa Central. Ni wala kwena na mungami wa makwani wa serikali o DPP wele isekana faili ya kesi toyo musino ilovi na ukenda kukuni kilombeange. Nafikiri polisi wataka waijibike kwa sababu jana tupokuwa na OCS Bwana Ombua alituambia wazi kwamba yeye hawezi to make any decision mpaka decision itoke juu, na tulikaa kutoka asubuhi saa 5 mpaka saa 12 na kisha hapo akakubali akasema nitawatoa kwa bond 5,000 kila mtu. Baada ya nusu saa urudi pale akasema no, mambo yamebadilika. Nimepigwa simu kutoka juu, nimeambiwa wasitoke hawapelekwe kotini kesho. Sasa twashangaa OCS ambaye kwa sheria inampa yeye nguvu wa kuamua hizi kesi, mpaka sasa kuna watu fulani huko nje wameambia fanya hivi na hivi. Weto Kwiki Wambini kuota kunotho yetu ni atati pala maweta tamakwitho motha kikiyo kyo kwi aipoa moweta tamana ikiitwa mbini utena miao. There is everything to do with the politics because the protesters or the four were among a group of Kenyans who wanted to express themselves against the murder of Albert in a police station. This is a continuation of what happened on the 25th of June last year against the finance bill. What we read is that the government is out to muzzle the voices of those who want to speak against atrocities perpetrated by government officials and public officers. Report ya Vlingo Maovo Nelina Mosangi. Mwawaso makeli na Mosangi ni mama utoto andini udio muamoni na utamito udio muone pe mautumani meva Mutongo TV ni mwalio kuma kikema. Nye neona musumbe atatutethia nundu niwa wokie habinga silanga ya wake yende na kwa undio na maendeyo wetete ni ukutuma atusangia mbesa ngeka sia monyonki ndisi undu nena hoyu tetene ai
weta mawala makonanite na MCA wa Matungulu East wa Kanakira Mutongoi ni wailete kwitikila maendeleo maetwele mbetane ya ukamba nokathiva sana tusiokethete na mavu wangende ya kumya maoni mako kwisila mutandao wa Facebook Mutongoi TV kana kwa YouTube Mutongoi TV /FM official kana kwisila namba ni otomani mukubi hili itatokenda himo itani. Tene, kujai laisi kuona usimungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wambe ulawe laisi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ileo idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twamiiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndizo ile fiber ile ndizo ila uye mbwa ile ona ile moyo muno. Yembe yake ile tawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ile mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa muhimu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weyani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo doilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa wauikala wakwambelelia matuku na thandatu mwe wa thandatu Makiendo New Sky Go Shops kuthengeane na Police Post kuthengeane na Total Petrol Station leluni wa kuthi wote wakele matuku na Monza tuitala kuthengeane na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastmart Supermarket wakatatu matuku na nana tuwe matu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeane na Matumat Supermarket wakana matuku na kenda tuikitui Muli Mall goloba mbe ubisi namba 54 kungithanisi na bengi wa Equity wakatano matuku miongole tuwe Masako Complex Inn kuthengeana na Rafi Supermarket kuthengeana na Cooperative Bank na wathandatu matuku miongole na imotu ilovi mulolongo kuthengeana na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow kwa mauvombe ange tuthoke maubisi na maitu kanotu kune simu kwisela noti Monza ile emwa noti kenda noti kana noti Monza na ina ile 55 kanotu andikie SMS kana WhatsApp kwisela noti Monza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni naodho chaingi makundi mamweka kuma isione sia vandi ya Kenya ni mumya uitano kula kwi Minister Muvyani wa uthukumi wa mwene nthi na maundu mamweka Salimu Mvyuria kutangasa matuku mausa kwa niungi wa Tongoi manzama ya amoika kana National Youth Service mainenea muthani kitui cha ithio ni maweta kana ithoko ila siende na ukosi wa katikati wa moika na mavisa mavolisi sumanite na kwitha vatena mutongi utonya kuthacha mawendekethio mo kula kwi serikali nene.
Nguthi ya mweka kumisia ni kivathuka nyumbanthi ya Kenya ni moka vamwe kuya mutha kitu ichaithia na kielelo cha kwete vamwe amwika vala methwa na chari cha kunenge amwika mauvundisyo kukonya maundu ma utongoi akisio na mathukumi ma atongoi ala nyuve menene na andiki ma mavoni maweta kana amwika methite matitu etina vala maweta mathina maingi ala mevulite nthi ya Kenya mumanite na amwika kulea kwithukiswa vala mamwenda yu minister muveani wa mathona amwika Salim Mvurya atangaze muthenya wa unyuani mweu wa muthia wa National Youth Council nola withito witelesya amwika kuthinikia mavatamo vala maweta kana kwevinda ya sonyuani usu ndo atwaiwa na mayesi ala methito mekalile myanya isu kindu kila kietete mokuli nola withito itetea mavatama amwika kuongola ungamiwa ni Mvurya ta CS simu ndaviti mwati kwevinda ya asapio ithi tuyona usakwani wa ubonge usu nondu ithie oyut vailamba kana vanu mutha tuyamba kuvikisia information tukola kwi serikali nondu tuyasakwe na tuyasitoma kuona utukamanenge information sito nitukula sia kindu chambe tutheswe sakwani kuno anathe musakwana akumo obisi nithi twisi lakini muka tutheswe sakwani kuno imwana sito naye tutoka sakwana tuthe tu safe nikana tukatha tuma ando matano rudi kusendika mabisine makinene maondo maitu. Nataka kuambia serikali waache kufanya ikawa kwamba vijana ambapo wanapokutana, vijana wanapotembea, vijana wanapowasilisha maslahi yao ya kwamba ni vita, kama ni mambo mabaya, waweze kusupport vijana na waweze kusikiza maoni yao bila kuwaumiza, bila kuwapiga risasi na bila kuweza kuwaumiza na kuwaua. Meiweta mathina mevulite nthi ya Kenya mumanita kulea kwithwa na ovisi wa amwika ukosa mavata mwana kuvikisa serikali vala maweta kana serikali ndithite imanya mavata ma amwika kindu kila chothothete ithoko ila siendee no kuusiwa wa nthi ya Kenya. Na kwa sababu tumekuja hapa na vijana wa Kitui wako hapa, tunawaambia tu ya kwamba tuweze kuinvolve hata vijana ambao wako grassroots, wale ambao wametoka mashinani kabisa, wale pia hawako Nairobi, tuweze pia kuwasikiza. Amwika ni methwa neseso ya kwana na amwika kuma kisioni kecha mutha vala mathingirila vata kwithia na vandu wakwa seivande pakuvi kumana kwithia enende kisioni kecha mutha methite mitambuka kilomita mbewa 30 kuthi kusu seivande sokoni wa Mutama. Tukitonene ya mundu ma undu tutoma kwata IDs kana ivande twithina muno andu maku ilamba menda Mutomo town na nziano nzuku menda kosa ID na ukithia ona wa apply ID no mino myei omi kadhaa ona bakupe mwaka saingi no kethe andu so kwata ID siaku ona wiyovo ni maweta amwika ingala mwawaito ni mavisa mavolisi mayugite akisio mavisa sama volisi ni menda kwiveta ngoya na kusikatwa na mavetio ma uwani. Kwa mara ya kwanza naomba serikali iweze kuwasimamisha kazi na si kuwasimamisha tu, kuchukua sheria mkononi. Hakuna vile vijana wanaweza kuandamana na kitu ya kwanza unaona deputy IG anajaribu kustep aside. Kustep aside sio solution. Ajiuzulu na pia sheria imfikie. Vijana wana haki ya kwenda kuandamana. Wakisikia ni kana kwamba masuala yao hayatimizwi na serikali, wana haki ya kwenda pale. Sheria inaturuhusu katika katiba yetu kuu ya 2010. Mwikala mevigite nthini wa kiwanza kini makwata mwavundisho aya pamana kwithwa neseso ya mathao tanzia mwe ya kwimia inengo na kwecha mwika bamwe titi vote blingo mova Mutongo TV kuma Mutama Kitui cha Ithio Nita Onesmus Chalo. Twitani sana mavosu maki Onesmus Chalo nikana hatongoi mahamwika nthi ya Kenya ni mailesia kwema kuyanegwa kwao kumana na kila makita kuvathulwa ni serikali ona kutwika measiani ya somu nimendekithia makona we myanyani ya yulu ya utongoi na kundu kivathukanyo kwa kutwaisya mautwi manthi ya Kenya na muno zamani ya maminista ingi ya tongoi nimendekithia munini wa inspector wa polisi Heliod Lagata atie wia wake kumana na monyungu nyomaine nthi tena wa kikuu cha mwandiki wa maovu mtandaoni Albert Ojwang. The youths are underrepresented in the government. We only have one cabinet secretary in the government, and who is the CS Water by the name Eric Mureithi. And as we know, our CS, our Jinzi CS is overworking. So we feel like we are underrepresented, and yet we are the majority. For the young people, you can see we are around half of the voters in the country. If you are given 50% of the cabinet, we can deliver more. Yes, you will not see these issues of somebody is killed, you are given that docket of Ministry of Interior. We can deliver better. Nafasi ni nyingi katika nchi yetu, na pia katika katiba kuna semekana ya kwamba kunafaa kuwe na usawa
katika ugawanyaji wa rasilimali, na nafasi za kazi ni part of the rasilimali za hii nchi. Kwa hivyo tungesema na tungeomba katika nyadhifa zile ziko pale juu kabisa ambazo tunaziita ile meza kubwa, tuwe na vijana wengi, kwa sababu tumeona kijana mwenzetu waziri wa maji Bwana Eric Mureithi ameweza kutekeleza kufanya kazi na ni mchapakazi. Kwa hivyo huyu ni mfano bora kwa nchi kuonyesha kwamba vijana sisi tunaweza na tuko na ujuzi na taaluma mbalimbali, na tusipopata hizi nafasi itabidi tuchukue hizi nafasi kwa lazima tukisonga mbele, kwa sababu hii nchi ni yetu. As our young man is busy sleeping in the freeze, I want to tell the president this one. The DIG should resign, not step aside. We want him to take the big fish and leave alone the small men who are just given instruction to do things. And this one must just come to him. We are giving him 24 hours to resign, not even step aside. Resign and leave that office immediately. Vena vata haimio kamba na malembetane yala hangi maisio ila nomo mavinduenzi ya sia wemi na kuosa kwa vata wemi wa matukuwa wiki to research kwikithia ni mavanda mimia ya maleu na miti kwenda nyana kiwango cha mbwe sio nini kana kusia wasio miondani na kuete vaita vichini yo ya wemi sio ila ikwatambua nini uoni wasia wa aime kumakuya lilo Kenya mutito wa ndini ukamba wa makuweni memwamba na somi na ataalamu mawemi wa memea mete metuna maleu na withia wa indo kuma kimanisio cha yulu cha Kenya ala manena na vilingi wa mauvoki kalone cha keli kinene kukonya mwana wa wemi na nziamba ilu sia kosia idheleu nthi mbumu kila kiende mosene wa ilovi Benjamin Mwaka na ilivoti. Ai mikumo kama na malemetani yange alama takwata ambua ya kuyana ni madhudio maaluka na ivinda na mailume lilianzia imbia sia wemi wa matukwa wa memea mete maleu na indo tanze mwe kumatethesia kukutana nza unyivu wa mawea na kuwala uchamisiene ivinda ni mute wa vandili kwa nzeve na maithio luko wende kuikinia va Kenya ukulio ni kuma kwa ngudhu ya aimi kuma kisioni cha Kenya ni ukamba wa makweni alama vikite kikaloni chake likenena cha kunena ni semuyano wa uemi na nziamba ilusia kusia idheliu nde ilambumu kila kiende kimanisoni chokunikili wa maundu maindo cha ilri vamusino inovi tende na imo kitumbo ngezi ativani te mbemba maeka atite ukwata kino tabundi wataithia tambio banda mubya tambio banda mwe na taba bandi ambaka manga netwima mubya na mbogo no tubanda isu ni sisenda mbua nini wemiola na okwatie monani wa manga nondu kondo kune komo kujua anesa lakini manga malenda mbua mbingi ni matu manese wethea ni matu nenge mbeu methana sio kusietha sinze omono auma maito maito ni matu maito mia midiomo ya kwima ela yate lakini nondu twende nondu mabindo ko manzeve nituonete kwithia maima na mekwata masio manini aimiana alama kwatite vati hite mbonekangi kwa kuvivithio yulu wa wimi wone kimanisio cha yulu cha Kenya kila kikuya mutitwa ndehi inge ni maweta ni maaluli tenzia sia wimi wo na kulikanziani zau kwenye withi wa indo siadhia na alama undu mwendini wa kuya nguku na kwikonya na utaalamu wa miundani kuseuvya liwa indo hii na kuongela vaita munene ngethani na vya salani uwo tuitha sia mbui tuitha sia gala goat na gala goat nitusia itu tukamana kana ni mbui yemwe itono saibuneza katika ndela mbomo nituende na kuete teknoloji zingi mpya sia uwemi wa nguku munda witu tumejete muno na kuemea azola nili utumika kwithia indo ulati utumia mundani kwitu kwithia indo tanguku na withia land port cionthe no tumia kwithia rabbit kindu chuni kitera cia mwemi mundu ikatia down on the coast wemi wa nguku na waindo gethia ni watheanga muno kimanisio kicha urucha Kenya kwisla ukavwaka wa maundu ma wemi science na maundu ma kiuvundi undu mwana ukunekele kukonya nema kiweta yutita tene nongina enende mavundiwe undu vailite kuikonya wemi ni wa matukwa ikiweta kwisla science na research vena mwana munene wa kolula ukamba na malembe talange kwa kuivadhulana na wemi wake tumbo ate uchambe kinene cha ile kwisla kusuvia muthanga
kuvanda miti na kutwikanya kiwu cha wemi. Tutwenda aimaitu mokamba masome undu marono sobia mudhanga wo ngana wethe thani mbemba thani yake at least mundu no kwate kata miongoni ku our 10 million trees initiative and Kenya University ni tumekuwa kwa makueni ni kwa thitha ndukabande muti no thie kawume kubanda tiku kwibata kubanda na kusubia ngina muti usu ubike bandu wiyungamiye utongithwa chocho kindu cha bata kuma vamusi ni lovi delivote vilingwa mauvonye nitawa Benjamin Mwaka. Munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni wavuthiisya itambia ya serikali nene ya kuanisya serikali sia kaunti kimanza cha silingi bilioni 815 vandu va bilioni 860 lenendekethetwe ni mbunge ya Senate inena nandiki mamovo. Mwangangi ni wasya wangeliku wa bilioni 28 vandu va bilioni 103 kuma kwa wai wa mwaka muvitu wa bilioni 381 tamunini munonondo Vyesu itoni vya serikali sia kaunti kuthukumithia mawia ma serikali isu ndo vailite. Ben Mosao na ripoti. Munini uyo wa gavana eweta maundu alama avata kula kwi mwene nthina mena uito tamalelu avamona masivitali tameungua serikali sia kaunti ayendekethia nusu ya bajeti ile na asomi weta itha yendie kula kwi serikali hivi. Umundi ninaona kana Parliament ya Kenya, Senate na National Assembly nimegana kana serikali cia metioko inewe bilioni 815 inewe serikali cia metioko na ningwenda kwasia no matata inde ditu senesa budget ya ndini trillion ina na bilioni 800 kwa neona mbeza hizi ne mbeza ni pio besa ni pio tae kaiva tonekana ni ndi 29 nondo siendo ila basic siendo ila sio thenia enende ma Kenya siendo ila sio thenia kamba ni kewo ni hospitali ni malelo ni maundu ma wemi asiendo sio ndesi katika account kwa ningukulia serikali nene kwanda ya serikali wa Kenya kwanza under President William Ruto tafadhali nengai devolution kipao mbele out of the 4.2 trillion taeka nusu ya mbesa hizo ni tonoi katika serikali cia metioko simba sieka we musio kethia enende maito mama sako ni methia ndawa hospitali nondo ila kutendawa ni serikali nene to nengia to pesa to ini ila ti uleo tema malelo serikali nene ndinaete mbesa cia uko na uyozo ila ti ulea kumunenga mbeu tukaleo munenga siendo ila mwewa si muthenia na cia ile tonenga na account nondo watu pesa tu nini tutonenga ni serikali nene kwa no matata inde neona mavaluka mutiani na mavaluka mutiani makwila bandu ba ukela ndwe mezela ungua ndwe kwa at least chathuka na muno 2 trillion cia ile tonewa serikali cia metiuko nikana withi sindo ila basic sio thenia mwene ndi wa Kenya nitwaendelea nacio. Uneni wa Mwangangi ukaiti na komiti ya vamwe ya Senate na ile mbunge nene kuitikila na serikali cia kaunti cionthe ci miongoena na muonza ivadhiwa silingi bilioni 815 nthini wa mwaka wa serikali wa 2025 2026 na yuva la mutalatala we ukati wa kuvikwa mbungeni sielila ya katina ya Senate ni kana kunena niwa. We have been consulting amongst ourselves as members of the mediation team both from National Assembly and the Senate, and I would like to report that we have made some very, very good progress. That I would like to say that we now have a figure which we would like members to formally engage on, and the figure is 415 billion. Honorable members, as you are aware, we stopped yesterday at saying we will have to consult away from the cameras. There's been consultation behind the scenes, and it has dawned on the Senate that, at 4:15, beyond that, it appeared to us like we are trying to milk a storm. And finally, we have come to an agreement that we'll settle the mediation at 415 billion. Vilingi wa Mavomo Tongo TV kumava kauntini ya Masako.
Nyenita wa Ben Masau. Nzama ya mbunge ya wiki wa masavu kwenye uthukumi imanisioni cia yulu na kiobundi ya PIC Education and Governance yenda movia wa kulunga mituo na kukitana na ulusani EACC uvuile Machakos University na kuthuima siku cia ulusani na mituo mithuku ya uthukumi wa Vice Chancellor Mwandu Joyce Agalo. Nzama hii weta wanya watenda kivathukanyo na undu sithi tweyinenganwe na kuthukumithwa kwithitwa vathukanu na miyao na yu nzama hii weta ni kutambuka masaku kwikia ciikalo cia nzama hii kuma ground nthini wa ciumwa ile ciukite. Benjamin Mwaka no kuelesia. Joyce Agalo, those were the Vice Chancellor Agalo no kumbelo ne vinda humu kuelesia nzama hii undu Machakos University ithitwe thiva mamilioni ma mpesa kwa ivinda miaka mingi o yukwa kampuni umwa kuna internet wa Kenneth vatena contract mbandika nesa kimiao kwiana na mwiko wa masavu nikana kuma kimanitho ki cha Twika University devisi ithitwe yivungua wiwa no muku wa ivindani la cha kimanitho chake uvundi na mwana kivelo anza mahi muyumbe wa Bumula Jack Wanami wa Mboka weta visi ya Galo ni muthukumi utesa kuikika o yuwiano wake na nuumia mamulo mituo yake na mavaluku ama uthukumi uvathukumi na mea makunikilo kwa vakuve ni muvea wa kukitana na ulusani wa EACC. This was a supplier that we inherited from the college. So when it was a TTI. So you know, a TTI and a university are two different things. I hope you know that. Yes, yeah. So those are two different entities. So it was a service that we continued with. You know, in law, you can't inherit. Once an institution transits, that's a different institutions by way of liabilities and assets and everything. Chair, that is why I said in the beginning that this was a service that we carried over. So now when we came in as a university, that is when this other contract was signed. The accounting officer has contravened section 176(1)L by signing a contract by Kenneth that contravenes section 147 of the Public Procurement and Disposal Act. Henceforth, we are forwarding that matter to investigative agencies, that is EACC and DCI. Keli vena masagu mataulikana mawaki wa tuition block kumela contract ya mbe ya nenga tuwa mwaka nwa ngilina 11 ila hithitwe thiukwanywa o ukitumbo za maene yokile makule ukonya kulea kukonya mawakili nthini wa kandalasi ii na kutuma kimanzo kiendea kwase mamilioni mambesa kwisila mauvalu kumaki utongoi. Physical verification carried out in December 2022 revealed that there was no ongoing works on site, and in the circumstances, the university did not obtain value for money. If you know you don't have enough money, why can't you do specific contracts? And the legal services was not used. I mean, you just agree. You expose the institution. Sorry, Chairman, are you running this institution as a person of property? Because the way we are getting is that there is no way you can get the legal basis or the formula of the way you are running this institution, Joyce. We therefore order that you give us every document relating to the contract of this project. Na yusama ya PIC Education and Governance ni aweta nthini wa siumwa ile siukite yithwa yitambo kimanisioni ki cha Machakos University valevani ya kuthima mavaluku ama kiutongoi vuma na mitumile mithuku ya mpesa sionthe kwanzia ya imwe kwa imwe kuma ground masako. We may just have to, within the 2 weeks, have to take a day and come and see what's going on. We will do the audit from there. There is clearly more than meets the eye around issues on this institution. Vilingwa mauvo kuma vamu sinilovi yenito Benjamin Mwaka. Saa 3:30 nutukithwa twisokithia tumwanithie mauvo ala tukombanisye nthini wa mesa itu Sharon Dinda no wandethesia kunengereria mauvo kwanzia ya meko nitwa Betty wa Mwanya Tivanesa.